Asibingelele wokumhlaba wokumuntu osibukele eningizimu Afrika naphesheya kwezilwandle ungonyama lwenkudla abnormal imonto enkulu ethola ezinye imonto ncwadi encane engafundeki ehlula abafazi nabantu bayifunda behlula ukhiye uvula benkokhiye ukhanda khanda omasondawo lo oqhuma elinye ugcobe ngelinye abamazi abantu ukuthi usejimistini isikhathi eside kudala sigcinene ikakhulu ngoba kubantu abaningi ngihlale bese ngibuka ukuthi abantu badinga ukuthi sibachazele kuphi kwanamhlanje sizokhuluma ngento eyisithwalo esithinta inyoka isithwalo esaziyo ukuthi asikhethi umuntu noma kuthiwa uyindoda uyasithatha noma kuthiwa umuntu wesifazane futhi uyasithatha. Abaningi-ke bahlala ngoba abaningi bayafika la ekhaya omunye afone mkhulu mina ngenza ukuthi mhlambe mina nginebhizinisi ngumfundisi athi omunye hayi mina mhlambe ngithengisa ngomzimba ikhonto esiyenzayo la ekhaya uma siyenza kube ukuthi sivusa ngemamba esebenzisa inyoka bathi mamba okuba yiyona ukuthi sivusa yona ebese masikwenzela kube ukuthi wena uzothola lo muntu ozokwenza ukuthi usebenzisa kuyena kodwa kungabi umuntu omethembayo noma kungabi umuntu ofuna ukuthi ungamenza umfazi wakho noma kungabi umfazi wasendlini. So ke sifuna umuntu lo wazi ukuthi naye ubhizi vele empilweni uyakwazi lento uzoyithatha uma unomuntu onjalo uyisebenze kuyena ikwazi ukuvuka siyenzele ukuthi ngesikhathi lo muntu ebhizi uma uthi umuntu wesifazane ebhizi namadoda imali kuwe wena ndoda iyangena ngesikhathi wena ntombazane uyenze endodeni lento indoda mayibhizi uma ibhizi feba kuwe imali iyangena. Number 2 kulabantu laba uthiwa basuke bethengisa ngomzimba kulo msebenzi funa sibe kahle phela ngoba basemsebenzini njalo nabo kulabantu siyakwazi ukuthi sibenzele ngesikhathi lento lo muntu uyenze ngomuntu oyedwa oyivusa ngaye iyenza ukuthi ivusa amadoda ibiza amadoda ingabiza ngisho abaphathi beyimali ibiza amakhosi eze labo basiyakwazi ukuthi siyenze ukuthi masikhande kahle ukuthi umuntu afone mkhulu yazi wefika inkosi ethile izongithenga ngalo muntu esuke simkhandele wona la siyavusa leyana lento umuyithatha okuningi sichazela la kodwa ukwenza lokho ngendlela yakhona mawukwenza usuke kujabula leya nyoka usuke sivusa bese mayebhizi leyamuntu le nyoka ilanda imali lokuthatha lehlahle yemali wena kuyenzeka umuntu oyifunayo umuntu nebandla unebhizinisi njengoba ngibale kuningi kwehlukahlukene kodwa asithi nje umuntu ofuna imali ebese lento ke masiyenza sivusa njengoba niyabona la sihleli nendoda sihleli nenkukhu sivusa ngenkukhu kodwa hayi le eyami le sivusa ngenkukhu uma sivusa ngenkukhu kube ukuthi kuba yileyo nkukhu esivusa ngayo eyesilini nkukhu eyindoda bese kubona ukuthi le nkukhu mawuyenza umthetho wayo ngoba le nkukhu iyona bathi sacrifice ngenkukhu eyiqude isintu kuba yiyona inkukhu esikwazi ukuthi sivusele ngayo omunye siyamenzela ukuthi uma sivusa lenyoka sivuse bese sixhumanisa nezimpukane sithi masikwenza lokhu zifika izimpukane la bese sikwenzela la uhleli khona lento suke sikunike yona ziyafika izimpukane kulawo malanga impukane lezi mayifika akufuni zikuthuse ngoba yizona ezisuke zikutshela ukuthi ibhizi yeza. So kwehlukahlukene njengoba abantu bazi ngonyama abaningi bafika omunye efikele okuthile omunye efikele okuthile kodwa sikhona leso esenza ngenyoka esibiza ngemamba ebese ke le ndoda le uyakwazi ukuza kuyo mawuxa kwabantu uyakwazi ukuza kuyo mawulambile futhi umcebo unqaba inamba lekhaya ngonyama u062 017 1320 062 017 1320 ungonyama sejimistini number 21 with Deep Road. Abantu abayekele namba endala eyathaza igebengu ungonyama awumthwali ko Facebook. Ku Facebook angisekho ku TikTok futhi nakhona angikho.
ungonyama mfonele noma uze ku-WhatsApp kodwa yikho imali futhi le ekhaya uthi uzoyifaka phambili kufuna ufike uze kimi la kuningi kwehlukahlukene-ke singazichaze konke siyabonga nisale kahle nawe usasibukela ekhaya nawe usasibukela ekhaya engathi impilo yakho ingahamba kahle nosafuna ukufika futhi naye wamukelekile siyabonga nisale kahle